Spoštovani vsi navzoči, lepo vas pozdravljamo na zaključni konferenci projekta Složno poveščine. Gre se za enoletni Erasmus Plus projekt, sofinanciran iz Evropske unije, v katerem Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sodeluje z vodilnim partnerjem Hrvaško zvezo slepih oziroma Hrvatski savez slepih, kot je njihov uradni naziv. Danes so tudi predstavniki Hrvaške zveze slepih z nami in dovolite, da vam jih predstavim. Gospa Andreja Veljača, izvršna direktorica Hrvaške zveze slepih. Gospa Mateja Rajnovič, vodja projekta Složno poveščine. In strokovni delavki, gospa Antonija Papič in gospa Ines Hlevnjak. Gospa Ines je tudi bila uporabnica tega projekta in bo z nami podelila izkušnje in vtise v projektu. Zdaj več o vsebini, o namenu, o ciljih in aktivnosti, ki so se izvajale v projektu, o rezultatih in pa tudi izkušnjah udeležencev, vam pa bomo predstavili v programu. Zdaj predviden čas trajanja programa je 1 uro, na to bo tudi čas za morebitna vprašanja, kasneje pa vas vse skupaj vabimo na manjšo pogostitev v galerijo naše knjižnice. Jaz bom kar besedo predala gospe Andreji in gospe Mateji, ki nam bosta predstavile ta projekt. Pa evo, dobar dan svima. Meni je velika čast i zadovoljstvo da smo danas ovdje s vama u vašoj knjižnici i sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime, u ime Hrvatskog saveza slijepih i prenosim pozdrave našeg predsjednika gospodina Vojina Perića koji, evo, nažalost zbog nekih obveza koje su mu nepredviđeno danas se dogodile, nije mogao biti ovdje s nama, ali je zapravo o svemu upoznat i zna što smo sve radili u proteklih 12 mjeseci. Moram reći da partnerstvo i suradnja kroz projekt Složno povještine, osim što je doprinijela ostvarenju cilja projekta, a to je osnaživanje naših mladih s oštećenjem vida u području komunikacijskih, socijalnih, digitalnih vještina za zapravo njihovo konkurentnije uključivanje na tržište rada i zadržavanje posla. Donijela je, rekla bih, neke nove stvari koje do tada, s obzirom da smo po prvi puta zapravo partneri u provedbi nekog projekta, neke nove inicijative, nove ideje, mogućnosti suradnje, a sve to zapravo nam omogućuje da bolje utječemo na društveni razvoj općenito u našim državama i da bolje i kvalitetnije utječemo na donošenje javnih politika koje su nam zapravo svima dosta bitne i koje su nam zajedničke u tom našem nastojanju da se status osoba s oštećenjem vida poboljša. U tom dijelu bi samo rekla da svima nam je vjerojatno ovdje poznato da je sljepoća jedan vrlo težak i kompleksan invaliditet i o tome vrlo često zapravo moramo govoriti nekim drugim ljudima koji donose odluke kako o projektima, tako i o našim životima, ali mislim da je možda ovaj projekt kroz kako upoznavanje, tako učenje zapravo iznjedrio jednu vojsku, reći ću, resursa, mladosti, potencijala koje zapravo je naš zadatak da ih uvedemo u kako operativne, tako i upravljačke strukture naših udruga i saveza, gdje će oni svojom, ja bih rekla, i entuzijazmom i mladošću i potencijalima zapravo doprinijeti da se razvijamo u onom smjeru u kojem smatramo da je najpotrebnije. Voditi saveze i udruge u današnje vrijeme nije lako, vrlo je zahtjevno jer zapravo sljepoća kao težak invaliditet zadire u sve segmente života pojedinca i dijapazon djelatnosti i širina našeg djelovanja zapravo
je jako velika i zahtjevna. Od toga da imamo registrirano niz djelatnosti kojima se bavimo, pa do toga da su zapravo mogućnosti, afiniteti, potencijali naših članova jako različiti, imaju pravo na to i vrlo teško je zapravo obuhvatiti to sve kroz one djelatnosti i ono što radimo, a dok istovremeno, osobito reći ću za Hrvatski savez slijepih, nemamo osigurano sustavno financiranje. Naravno da su usluge osobnih asistenata, videćih pratitelja, prava na pomagala, uključivanje u projektne aktivnosti, sve ono što zapravo našim članovima treba i što je zapravo njima najbitnije. Mislim da smo kroz ovaj projekt i iskustva koja smo do sada razmijenili, a nadam se da ćemo i u budućnosti, zapravo otvorili dobar temelj da svima u regiji bude bolje nego što je danas, zato što, evo, ne znam po koji put trebamo reći onima koji, evo, odlučuju o našim životima koliko je sljepoća kompleksan i zahtjevan invaliditet, ali vi to dobro znate kao i ja, čini mi se svi ovdje koji jesmo. O samom projektu, o njegovim ciljevima, rezultatima i aktivnostima koje smo provodili u proteklih 12 mjeseci će više govoriti kolegica Matea koja je zapravo voditeljica projekta, ali ja bih samo rekla jednu anegdotu da sam, kad sam bila voditeljica projekata ranije, da sam uvijek svom tadašnjem šefu, tajniku tada, uvijek govorila što smo sve postigli i jako mi je drago što vidim po društvenim mrežama, što vidim i uživo i sve ovo skupa, da smo uz ove formalne ciljeve koje smo ostvarili kroz projekt zapravo spojili ljude, prijateljstva, socijalne mreže, možda i nešto više od toga. Tad znam da sam mu rekla da imamo 2 zaposlena, 6 ljudi koji se uključuju u obrazovanje i 1 brak s djetetom. Pa i to je neki cilj, jel tako? Eto, hvala vam puno za sva neka pitanja ili nešto što će biti kasnije, tu smo. Matea. Dobro. Čujem se? Ok. Evo, lijepi pozdrav još jednom svima. Ja sam Matea Rajnović, voditeljica Europskog Erasmus Plus projekta Složno po vještine. I isto kao i izvršna direktorica, danas ću govoriti na hrvatskom. Inače, jako brzo govorim, pokušat ću sporije govoriti, tako da me svi razumiju. Ako bude nekih nejasnoća, slobodno pitajte. Znači, partneri na ovom projektu nam je bio zapravo Savez slijepih i slabovidnih iz Slovenije. I to je zapravo bio naš prvi projekt nakon dugo godina koji smo mi zapravo provodili u partnerstvu s nekom drugom europskom državom, odnosno europskom organizacijom. I moram reći da smo jako sretni da je to bila upravo suradnja sa vašim savezom i vrlo smo zadovoljni i zaista se nadamo da ćemo naše dobrosusjedske odnose i nastaviti. Što se tiče korisnika i sudionika, naš cilj je bio uključiti odrasle osobe sa oštećenjem vida. Nekako smo se među partnerima dogovorili da će to biti odrasle osobe između 18 i 50 godina. I ideja je bila da se uključi 30 korisnika. Kada smo napravili selekcijski postupak, vrlo je zapravo bio velik interes s hrvatske strane za sudjelovanje. Imali smo i rezervnu listu, pa kako zapravo nisu svi korisnici koji su inicijalno odabrani mogli sudjelovati u aktivnostima projekta, priliku su dobili neki drugi. Tako da, evo, moram reći da smo postigli i taj cilj da smo uključili zapravo 33 osobe od ciljanih 30. Iz Hrvatske je sudjelovalo 19 korisnika, 10 muških i 9 djevojki. A iz Slovenije nam je bilo zapravo 12 korisnika, od čega 10 muških i 2 djevojke. Gdje su djevojke u Sloveniji? Što se aktivnosti tiče, aktivnosti su bile podijeljene u 4 velike grupe. 2 aktivnosti su se zapravo odnosile više na nekakav pozadinski rad, odnosno na upravljanje projektom, medijsku promociju i vidljivost projekta, a zapravo sama srž aktivnosti se odnosila na naše
offline radionice, odnosno druženja uživo i online radionice. Što se tiče ovih nekakvih upravljanjem projektom i slično, ja neću puno tu o tome govoriti, zapravo je to obuhvaćalo sve aktivnosti koje su bile potrebne, odnosno te neke predradnje da dođemo do toga da imamo zapravo kvalitetan rad s korisnicima. Tu su bili projektni sastanci, redovita email komunikacija, selekcijski postupak sudionika i volontera, metodologija rada, sadržaj radionica, program i slično. Kad govorimo o offline radionicama, tu zapravo imamo puno toga za ispričati i pokazati. Ja sam odabrala samo neke fotografije koje možete vidjeti na prezentaciji, oni koji prate vizualno. Znači prva offline radionica, odnosno prvi ciklus, odradili smo od 6. do 9.9. u Premanturi, u Hrvatskoj u Istri. I zapravo je bilo vrlo, vrlo dinamično, jako puno rada na sebi, jako puno mogućnosti za druženje i upoznavanje. Organizirali smo zapravo prijevoz iz Hrvatske, tako da smo do Ljubljane, pa od Ljubljane do Pule. Naši korisnici su već imali zapravo priliku u autobusu se međusobno bolje upoznati i podružiti, a onda smo zapravo tu dobru atmosferu prenijeli i na rad tijekom 4 dana druženja. Aktivnosti su bile osmišljene na način da smo zaista obuhvatili i set komunikacijskih radionica koje su bile usmjerene na asertivnu komunikaciju u polju zapošljavanja i traženja posla, na potencijalnu pripremu za razgovore s poslodavcem. I te radionice je zapravo provodio vanjski stručni suradnik koji ima iskustva u tom polju i glumica iz kazališta slijepih i slabovidnih Novi život. Socijalizacijske radionice smo formulirali na način da smo iskoristili lijepo vrijeme, pa su se one provodile vani na kreativan način, kroz nekakve i sportske radionice, kroz nekakva natjecanja. To možete vidjeti i na fotografijama, znači zaista smo se potrudili iskoristiti i vrijeme. Radili smo dosta na otvorenom. A s druge strane smo onda uključili i mogućnost da se steknu nekakve dodatne digitalne vještine, odnosno barem informacije što se tiče digitalnih vještina, pa smo imali radionicu prezentacije asistivnih tehnologija i pomagala gdje su, osim što je stručnjak za asistivne tehnologije iznio svoja iskustva i korisnici podijelili neka svoja iskustva i međusobno si podijelili informacije o tome što koriste i koje sve mogućnosti zapravo u virtualnom svijetu postoje i za osobe sa oštećenjem vida. Naravno, osim rada na sebi, bilo je jako puno prilike i za druženje, za pjesmu i ples i za kupanje, a to možete vidjeti i na fotografijama. Dobru atmosferu smo prenijeli i u drugi ciklus radionica koje su se odvijale od 19.10. do 22.10. u Izoli. I zapravo je koncept bio jako sličan, program je bio vrlo bogat, radilo se na jačanju komunikacijskih vještina i nenasilnoj komunikaciji. Što se tiče digitalnih vještina, tu smo zapravo malo detaljnije upoznali mogućnosti koje nudi platforma LinkedIn i same mogućnosti, znači traženja posla, kreiranja profila i slično. A svi sudionici su dobili priliku i upoznati se sa mogućnostima i projektima u kojima se zapravo nude mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom pa i osoba sa oštećenjem vida. Uz pjesmu i ples i druženje i upoznavanje i slično, meni osobno, a vjerujem da i nekim korisnicima će sigurno u sjećanju ostati još jedna aktivnost koja je bila jako, jako zanimljiva, koju je osmislila Tatjana, a to je zapravo bilo natjecanje u upoznavanju znamenitosti Izole, gdje smo zapravo svi morali upregnuti svoje moždane vijuge i kreativno se izraziti i prošetati i upoznati Izolu uzduž i popreko i to je bilo zbilja jako, jako zanimljivo i vjerojatno za ostati u sjećanju. Osim zapravo offline radionica i druženja, imali smo i set online radionica. On se sastoji od 6 online radionica, 4 su bile usmjerene na digitalne vještine, a 2 na komunikacijske i socijalizacijske. Pa smo zapravo imali radionice o LinkedInu, jer to se nekako pokazalo dosta interesantno korisnicima, a malo istraženo, pa smo zapravo angažirali stručnjakinju u području koja se bavi LinkedInom, koja je zapravo jako detaljno prošla kroz samu platformu i dala nekakve smjernice i možda trikove kako najbolje moguće optimizirati svoj profil i biti zanimljiv potencijalnim poslodavcima. Osim toga smo imali radionicu koja se odnosila na pripremu životopisa, gdje nam je zapravo stručnjak koji se bavi područjem mladih i pripremanjem mladih za sustav rada
dao nekakve smjernice i trikove na što pripaziti i možda koje sve formate je moguće koristiti kad govorimo o pripremi životopisa ili motivacijskog pisma. Osim te 2 radionice, digitalne vještine smo jačali i kroz zapravo upoznavanje sa online alatima koje nudi Office 365. To su bile 2 radionice, a znači 2 radionice koje su se odnosile nekako na komunikacijske i socijalizacijske vještine su pripremili i naši partneri iz Slovenije i one su se zapravo više malo usmjerile na poduzetništvo, na mogućnosti samozapošljavanja i na možda nekako set vještina koje su potrebne u tom području ako bi se netko od mladih odlučio koje su to vještine koje su potrebne da bi bili uspješni i aktivni kao samozaposleni ili kao poduzetnici. Osim toga, jedna radionica je bila usmjerena i na upoznavanje sa mogućnostima jačanja svojih vještina kroz sudjelovanje na različitim Erasmus Plus i drugim europskim projektima baš u području mladih. Pa smo tu imali priliku čuti i mlade iz Slovenije i mlade iz Hrvatske koji su sudjelovali na takvim aktivnostima, koje su to nekakva znanja i vještine koje su oni stjecali i koje su to nekakve dodatne mogućnosti koje su im se otvorile. Znači, osim toga, znači, imali smo i aktivnost informiranje i vidljivost. Jedna od njih je i ova završna konferencija. Imali smo i početnu konferenciju, izradili smo promotivne materijale koje su naši sudionici dobili na radionicama i zapravo smo radili jako puno na obavještavanju javnosti kroz naše društvene mreže i web. Mislim da o tome ne moram puno govoriti. Ja bi se samo kratko još osvrnula na rezultate. Znači, rezultati koje smo si mi postavili i koje smo ostvarili su bili da se 30 mladih, odnosno odraslih osoba sa oštećenjem vida uključi u aktivnosti, da ojača svoje komunikacijske i socijalizacijske vještine, da pojačaju i povećaju svoje zapravo vještine digitalne, odnosno digitalnu pismenost. Tu smo zapravo postigli cilj, uključili smo čak 33 osobe. Osim toga, znači, iako smo procijenili kad smo napravili selekciju da je nekako najbolji izbor da radionice možda budu na slovenskom i na hrvatskom, u slobodno vrijeme korisnici su razgovarali i na hrvatskom i na slovenskom i na engleskom, te su na taj način zapravo jačali i svoje jezične vještine. Osim toga, svakako bih istaknula opet partnerstvo sa Zvezom slepih i slabovidnih Slovenije, gdje smo i mi kao partneri, a vjerujem da i oni zapravo stekli nekakva dodatna iskustva i ojačani smo u tom području provedbe Erasmus Plus projekata i svakako smo motivirani da se opet prijavimo i trenutno i prijavljamo još jedan, tako da evo. To je nešto što se tiče samih rezultata. O rezultatima će nam svakako još malo detaljnije i više ispričati Štefan. A ja bih zapravo sad evo s ovim završila i zahvalila na pozornosti i evo za kraj jedna lijepa fotografija sa druženja u Premonturi. Najlepša hvala za vajno izčrpno predstavitev. Sedaj pa vabim na naš fotelj še udeležence tega projekta, 2 iz Slovenije in 1 iz Hrvaške, tako da kar izvolite spredaj. Da jih še predstavim. Hrvaška predstavnica, kot sem že prej omenila, je Ines in slovenska predstavnika oziroma uporabnika, udeleženca v tem projektu Timotej in Atos. Evo, mikrofon. Mikrofon, Timotej. Atos, ti pa kasneje, ti bi Timotej. Dobar dan, evo ja ću pokušati isto sporije malo da me bolje razumijete. Ja sam Ines. Ja sam do sada zapravo već sudjelovala u 2 Erasmus projekta, ali uvijek sam bila u manjini. Ovo je prvi gdje sam bila dio većine i zapravo je fora zanimljivo biti dio većine, što inače osobe s oštećenjem vida rijetko kad mogu iskusiti. Ono što bih ja istaknula kao trenutke, recimo, kojih ću se sigurno kasnije sjećati, za koje mislim da su važni i koji bi se trebali recimo i replicirati u budućnosti u sličnim aktivnostima su osim suradnje općenito organizacije osoba s oštećenjem vida kroz koju se onda i same osobe s oštećenjem vida osnažuju i ohrabruju i umrežavaju pa su onda i zajedno jače.
Ono što se meni svidjelo je, ajmo od početka, jedna radionica koja je bila vezana za predstavljanje pomagala, asistivne tehnologije koju koriste osobe s oštećenjem vida, ali i zapravo predstavljanje prava i mogućnosti koje imaju osobe s oštećenjem vida u svojim državama. I nakon što su Slovenci predstavili svoja prava i mogućnosti, meni je baš malo prošlo kroz glavu da se možda i preselim. Jer jako je zanimljivo zapravo kad kasnije razmišljate o tim razlikama i sličnostima. Dobro je da osobe s oštećenjem vida takve stvari znaju, jer kasnije i samim svojim angažmanom mogu bolje djelovati jer su i informiranije. Tako da to je jedan dio koji se meni jako svidio, a onda mislim da je dobar i za same organizacije i za pa i samu javnost, na kraju krajeva i osobe s oštećenjem vida. Druga stvar koja mi se jako svidjela je, osim što sam stekla nova poznanstva, prijateljstva i spoznaje, jesu zapravo nove vještine koje smo stjecali neizravno. Nekako više kroz uspješne pokušaje, zabave i možda nekakve zezanja. Ja se trudim koristiti riječi koje se nadam da ćete vi razumjeti, da su nam zajedničke, pa ako malo zastanem, to je zato. I to, na primjer, kao što je Matea spomenula, upoznavanje Izole, način na koji su zapravo to Tatjana što je smislila, tipa taj splet zapravo aktivnosti gdje smo mi hodali kroz cijelo mjesto, zapravo se rekreirali, a i na neki način učili i radili stvari koje radi osobe bez oštećenja vida. Sviđa mi se taj zapravo koncept uključivanja i stvaranja odnosno premoštavanja prepreka koje imaju osobe s oštećenjem vida kako bi na jednak način zapravo mogle iskusiti stvari koje prolaze osobe koje nemaju nikakvo oštećenje. Druga stvar je i LinkedIn, koji je također Matea spomenula. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari što se tiče segmenta zapošljavanja, traženja posla, jer je to aplikacija koja je pa skoro 100% zapravo prilagođena osobama s oštećenjem vida i jedan od rijetkih primjera kada osobe koje imaju oštećenje vida mogu ravnopravno u istom modernom aktualnom trenutku sudjelovati u istim procesima kao i osobe bez oštećenja vida. I pa to je u biti to. Hvala. Dober dan, sem Timotej, bil sem udeleženec na projektu, že večkrat tudi na Erasmus projektih prej, tudi organizirali smo jih z našo organizacijo iz Žetal, tako da vem, kako izgledajo dobri projekti in to je eden bil izmed boljših projektov, na katerih sem bil. Tako da sem zelo vesel, da sem lahko bil udeleženec tega projekta, saj sem spoznal veliko novih ljudi, osvojil nove komunikacijske veščine, tudi ta delavnica z LinkedInom, kot je dejala Ines, je bila zelo koristna. Imam profil gor, ampak nisem ga pa znal najboljše uporabljati, tako da mi je dalo veliko novih znanj in veščin, tudi retorika in te stvari in komunikacija, verbalna, neverbalna in te stvari so bile zelo koristne in spoznavanje drugih ljudi in kultur me vedno zanima. Tako da hvala vsem, ki so sodelovali pri projektu in ga pripravili. Ja, lep pozdrav, moje ime je Atos, sem tudi bil udeleženec projekta. Tako da veseli me, da sem spoznal tudi neke nove ljudi. Smo se tudi malo podružili, kakor pa sta Ines pa Timotej povedala, me je zelo razveselila tale delavnica v LinkedInu, kajti preko tega smo tudi pridobili kakšne nove veščine. Tudi v Premanturi, ko smo imeli delavnice,
sem se tudi nekaj novih veščin naučil in tudi preko Zooma, glede življenjepisa, sem tudi dobil zelo koristne informacije. Tako da, mi pa je najbolj, kako bi rekel, bilo všeč, da smo se dosti družili med seboj in da tudi z določenimi ljudmi sem tudi danes ostal v stikih od projekta. Tako da, hvala še enkrat. Sej, mogoče potem za kakšna vprašanja za udeležence bo čas še po koncu. Sedaj pa vabim k predstavitvi glavnega tajnika Štefana Kušarja, da pove malo več o rezultatih, ki smo jih opažali v Sloveniji. Izvolite. Hvala lepa. Boste vi premikali? Prosim. Mi smo bili zelo veseli, da smo bili povabljeni strani Hrvaške zveze slepih in slabovidnih. Če mogoče lahko samo na prvi slajd daste, ker smo že na 8., tako da nisem tako kratek ponavadi. Skratka, veseli nas zaradi tega, ker delimo neko skupno izkušnjo. Nekaj je tudi zgodovina, ki jo imamo za sabo v neki skupni državi, neka jezikovna bližina je tudi tukaj. Skratka, več je razlogov, zaradi katerih smo veseli, da lahko to sodelovanje tudi skozi take dejavnosti osvežujemo, poglabljamo, naredimo neke nove korake naprej. In zdaj smo spet na 8. strani. Okay. Skratka. O skupnih rezultatih je že malo govorila Mateja in seveda pustimo ob strani zdaj, ali jih je bilo točno 33 ali 34, ampak jaz bom verjel Mateji, skratka 33. In zdaj seveda pomembna je, glede na čas, v katerem se nahajamo, da smo dvignili ali pa poskušali povečati digitalno pismenost mladih. Morate vedeti, da projekt je bil izveden tudi takoj po času korone, ko smo imeli zelo veliko online delavnic ali pa tega dela nadaljavo in so seveda velikokrat bili ne samo videči, seveda tudi slepi potem soočeni z nujno uporabo novih tehnologij, aplikacij, tudi računalnikov, mobilnih naprav in tako naprej. In smo seveda ne samo v okviru tega projekta, ampak tudi drugače digitalni pismenosti na Zvezi slepih zelo veliko pozornosti smo ji posvečali. Tako da ta pozornost se je odražala potem tudi pri našem delu v okviru projekta. Zelo pomembno nam je bilo, da smo ne glede na to, da sta hrvaščina in slovenščina jezikovno blizu, so nekateri bili prisiljeni uporabljati tudi angleščino. Jaz sem še starejše generacije, tako da malo jezika poznam in ga razumem, poskušam včasih tudi kakšno besedo spregovoriti, ampak nekateri drugi mladi pa tudi tega ne zmorejo in so seveda govorili veliko v angleščini. Skratka, jezikovna usposobljenost, biti prisiljen govoriti v tujem jeziku, imeti ta socialni kontakt je bil zelo pomemben. Zelo zanimivo je bilo za nas tudi, da smo vključili prostovoljce, ki so spoznali življenje in delo slepih. Ker mi prostovoljce pri našem delu nujno potrebujemo, ker ne moremo brez njih, v takšni ali pa drugačni obliki. In zagotovo smo oboji, ne glede na izkušnje, ki jih imamo v preteklosti, je to še en kamenček v mozaiku usposobljenosti za prijavljanje na nadaljne projekte, mogoče tudi večje. Nastja, če lahko gremo naprej. Zdaj, v Izoli smo že malo omenili, ampak ja, v okviru krepitve komunikacijskih veščin smo nagovorili nenasilno komunikacijo, ozaveščanje lastne komunikacije. Mi slepi in slabovidni smo velikokrat prikrajšani za to neverbalno komunikacijo, ki predstavlja zelo velik odstotek v odnosu med ljudmi. Mi skozi mimiko obraza, gestikulacijo rok, skozi način, kako nekdo obrača telo, lahko videči seveda zelo veliko signalov dobimo od sogovornikov. Slep je zato prikrajšan in mora biti toliko bolj pozoren potem, da samo v tistem delu, govornem, prepozna določene nianse ali pa neke posebnosti, ki so pomembne, ko nastopa. Ali osebno, ko se predstavlja, ali je to v javnosti, širši publiki. Skratka, delali smo tako tudi na retoričnih veščinah.
Socialne veščine so že bile nekajkrat omenjene, tudi naši udeleženci so to izpostavljali kot izjemno pomemben vidik. Ne? Ker te socialne veščine so lahko, ne glede na to, ali ima nekdo okvaro vida ali ne, je nekomu to lahko napol prirojeno in je lahko zelo dober in hiter v teh komunikacijah socialnih, ne? Nekateri pa ne glede na to, ali ima neko telesno okvaro ali ne, ni toliko vešč tega. Ne? Skratka, tudi na tem smo zelo veliko delali in seveda, tako kot sem prej rekel, vzpostavljanje interakcije, uporaba zvoka, besede in tako naprej. Gremo še naprej. Zelo pomembno se nam je zdelo, da smo poleg digitalnih in socialnih veščin, ki so bile že tudi omenjene, imeli predstavnika Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, ki je predstavil situacijo na trgu dela, ker tudi mi smo vpeti v aktualne trende, razvoje, priložnosti in tako naprej. Skratka, mi nismo izoliran otok slepi in slabovidni, ko iščemo neke priložnosti in seveda moramo slediti nekemu razvoju potencialnih delovnih mest na trgu dela. Je pa seveda bilo zanimivo tudi najverjetneje slišati za uporabnike, tako kot smo slišali v Premanturi, recimo tehnične pripomočke ali pa prilagoditve delovnega mesta in to smo tudi mi v Izoli predstavili, kakšna je slovenska zakonodaja in kakšne so možnosti v Sloveniji. Takšne predstavitve so pomembne na eni strani, da osveščamo naše uporabnike v Sloveniji, kaj imajo na razpolago, na drugi strani pa, da delimo neko pozitivno prakso, vkolikor menite, da je pozitivna praksa, ne, da je lahko tudi potem Hrvaška zveza recimo pri svojem zagovorništvu za pravice slepih in slabovidnih na Hrvaškem uporablja. Nastja? Imeli smo 2 online srečanji, ta prvo je bilo 7. februarja, skratka 14 dni nazaj in govorili smo tudi o tem, da morajo včasih slepi in slabovidni sami kreirati možnost za zaposlitev. Da niso odvisni samo od delodajalca ali pa od neke ponudbe na trgu. Zaradi tega smo predstavili ustanovitev podjetja, kakšne so olajšave za slepe in slabovidne, ko ustanavljajo svoje podjetje, kakšne so prednosti in slabosti v slovenski zakonodaji. Jaz mislim, da smo tukaj predstavljali predvsem delo preko Inštituta samostojnega podjetništva, če se ne motim. Ne? Tako da to so pomembne stvari, ker tudi če si recimo zaposlen na določenem mestu, je včasih treba razmišljati o karierni spremembi, o zamenjavi delovnega mesta, ali delaš isto delo, ali greš popolnoma na neko drugo področje. In to smo potem delno nagovorili Nastja v okviru drugega srečanja. S tem, da smo pa tam na drugem srečanju imeli več poudarka dodatnega na vrednotah Evropske unije, na možnosti vključevanja v različnih programih, ne samo Erasmus, ne, ampak je tukaj še Escape, pa Job Shadowing in tako naprej. In pa velikokrat manjka pri posameznikih neka motivacija, neka volja, najti tisto inspiracijo, kako raziskati nekaj, kar te eventualno še zanima v življenju, kaj so tvoji interesi in kako mogoče tudi skozi inštitut prostovoljnega dela se počasi vključevati v delo ali neke organizacije ali pa na neko področje. Nastja še naprej. Skratka, ko govorimo o rezultatih projekta v Sloveniji, delimo seveda izkušnje, kar so povedali že sami udeleženci, pa kar je Mateja izpostavila, ampak ja, izmenjava izkušenj, lažje premagovanje komunikacijskih ovir in pa seveda nove spletene vezi med samimi udeleženci projekta in še naprej, timsko delo, skupinsko delo, učinkovito reševanje problemov. Zdaj, če pustimo ob strani priložnosti, ki jih ponujajo različni programi Evropske unije, je pa pomembno, da smo obudili nekako zanimanje med mladimi za nadaljnje sodelovanje. Ne? In mi v naši strukturi članstva na zvezi pogrešamo pravzaprav mlade nekje med 20 in 50 letom starosti. Imamo delni stik z otroki, ne takšnega, kot si ga želimo, imamo relativno dobro spostavljeno strukturo med starejšimi nad 50 let, ampak ljudje med 20 in 50 pa iz raznih razlogov nam manjkajo. In seveda taki projekti so izredno pomembni, ker v tem življenjskem obdobju so ljudje soočeni z izzivi kariere, zaposlitve, da najdejo neko mesto v družbi, da si ustvarijo družino,
skratka, da se najdejo v življenjskem smislu. Dodatni rezultati projekta, ki mogoče niso neposredno bili še danes omenjeni in je tudi vprašanje, ali bodo sestavni del poročila ali ne, ampak za nas je bila izjemno pomembna izmenjava informacij o pravnem, socialnem in družbenem položaju slepih in slabovidnih v obeh državah. To smo dobili dodatno k temu, kar smo vse povedali. Potem proaktivno sodelovanje. V Zagrebu je bila konferenca, ni neposredno povezana s tem projektom, ampak na tak način se stkejo povezave in omogočajo potem tisto mrežo za nadaljno prijavljanje na razpise, ko so odprti. In pa, tako kot je že bilo rečeno, poleg Zagrebške deklaracije smo vzpostavili temelje za nadaljne sodelovanje, tako da v tem trenutku se prijavljamo z novim projektom Do Your Act. Upam, da bomo uspeli. Potem je tukaj Blinda, mobilna aplikacija za poslušanje zvočnih knjig, ki jo bomo tudi poskušali predstaviti. Delali bomo tudi z drugimi specialnimi knjižnicami v regiji, tako da iskrena hvala z moje strani, da ste bili toliko pozorni. Upam, da nisem vzel preveč časa, bomo pa seveda še odgovarjali na vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa vabim še na naš oder predsednika gospoda Mateja Žnuderla, seveda predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih, in še gospod Andrejo, da zaključita tole konferenco, uradni del, z nekimi zaključnimi mislimi o pomenu tega projekta, o vlogi projekta. Izvolite. Dovolite, da še jaz pozdravim vse obiskovalke in obiskovalce, posebej pa prijateljice iz Hrvaške, ki so danes tukaj. Ob zaključku tega projekta, kjer smo seveda zelo veseli, da so nas hrvaški prijatelji povabili k sodelovanju. Ko človek nima 100% vida oziroma je slep ali slaboviden, je seveda prikrajšan za večino dražljajev iz okolja, za sabo pa seveda to potegne tudi veliko nesigurnost pri ocenjevanju, kaj se dogaja okoli nas, kje smo v fizičnem okolju in kaj natančno se dogaja v našem socialnem okolju oziroma v sredini, v kateri se nahajamo. Ob tej nesigurnosti se pojavlja seveda velik strah, ali bomo pravilno ravnali, ali bomo lahko konkurirali ostalim okoli sebe. Strah pa pravzaprav vedno pomeni tudi velike zavore v naši dejavnosti. Najraje se izogibamo izzivom, poskušamo se skriti ali pa bežati iz nekih situacij, kjer je potrebno nekaj truda, spretnosti, znanja, in zato seveda meni je vsaj zelo jasno, da imamo težave pridobiti nove uporabnike v naših programih in je to eden najpomembnejših del naših slepih, slabovidnih in zaposlenih na društvih in na naši zvezi, da bi aktivirali slepe in slabovidne, jih prepričali, da niso povsem brez kapacitet oziroma znanj, če jim manjka vidna ostrina oziroma če ne morejo dovolj dobro spremljati z vidom, kaj se dogaja okoli njih. Strah pa ni samo slepe in slabovidne, tudi okolica ne ve, kako bi se
do nas obnašala, kajti ena od težav naše invalidnosti je ta, da se pravzaprav niti ne vidi dobro, kaj nam je. Za tako stvar potrebujemo dodaten signal, bodisi da je to bela palica. Morda mislimo včasih, da je dovolj tudi, če imamo temna očala, vendar pa moram reči, da ena izkušnja mogoče, kako pomembna je komunikacija z okolico in to pravzaprav takoj, ko se nekje pojavimo. Spominjam se, da sem na enem izobraževanju zaprosil predavatelje, ker sem slep, da bi snemal predavanje. Dobro, z njima sem se potem že dogovoril o pogojih snemanja, kdaj lahko, kdaj ne. Ampak zanimivo pa mi je bilo ob koncu, ko je pristopila kolegica in je rekla, joj, ko sem slišala, da si slep, me je pa kar stresel, kajti najprej sem mislila, da je zopet en mafiozo, nekdo, ki skriva svoje oči, da jih nas bo opazoval in si ne vem, kaj mislil o nas. Se pravi, vtis prvi, ki ga je dobila, je seveda bil čisto drugačen, ali pa signal, ki ga dajemo, je včasih čisto drugačen, kot pa bi ga dejansko radi dali. Zato so te komunikacijske spretnosti za nas posebej zanimive, kajti ne samo, da ne moremo dobro spremljati, kaj drugi ljudje delajo, mi pravzaprav nimamo niti dobre, kakovostne, povratne informacije, kako sploh izgledamo ali pa kako nas drugi vidijo, če izrecno tega ne vprašamo in se ne pogovorimo, zato pa potrebujemo precej dober prijateljski in zaupen odnos. Za poslovanje je seveda huda težava, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, pa verjetno tudi v veliki večini držav, kajti težko je verjeti, da nekdo, ki ne vidi in je tako nespreten, da ga je treba naučiti poti do vrat, do mize, mu z roko pokazati, kje ima krožnik in podobne stvari, da bi tak človek lahko tudi kaj koristnega naredil. Zato je potrebno tudi kar veliko poguma v socialnem okolju in če smo prele poslušali aktivnosti, ki so bile usmerjene predvsem v to, kako naj se slepi otresajo strahu in slabovidni, pa je današnja priložnost oziroma zaključna prireditev namenjena tudi okolici, ki bi jim radi sporočili, da z nekaj potrpljenja in prilagoditvami lahko tudi slabovidna in slepa oseba kaj koristnega prispeva k družbi. Da ne bom predolg, vesel sem, da so udeleženci tega projekta povedali, da so dobili nove izkušnje, nova znanja, seveda so spoznali tudi nove prijatelje in pa postali so bolj samozavestni. Šele ko je človek dovolj samozavesten, pa lahko premaga strahove, ki se pač v vseh nas pojavljajo in upam, da je to trajen ali pa vsaj za večino udeležencev pomemben doprinos, da se bodo izzivom, ki so pred vsakim človekom ves čas, uspeli jih lotiti in seveda jih tudi premagovati. Jaz sem prepričan, da se bomo še družili ne samo za same uporabnike, tudi za nas, ki delamo na obeh zvezah. So takšni projekti pomembni, kajti tudi osebne vezi, ki se vzpostavljajo, so pomembne za nadaljne delo. Hvala lepa. Hvala.
Pa teško je sad govoriti iza ovoga, ali reći ću ovak, dragi prijatelji svi, prvo vam veliko hvala što ste zapravo nakon preuzimanja odgovornosti da budemo partneri u ovom projektu zapravo to shvatili vrlo ozbiljno i jako i sa srcem kvalitetno odradili svoje, rekla bih, obveze iz projekta, ali nisu to za vas bile obveze, nego ste to zapravo prihvatili na jedan otvoren, odgovoran način koji je zapravo doprinio ovome da danas možemo stvarno reći da smo uz one rezultate koje smo si zadali projektom zapravo napravili na svim poljima mnogo više. I evo, hvala vam na tome još jednom, jer zapravo vrlo često nam se dešava da partnerstva koja ostvarujemo u europskim i inim projektima su zapravo više formalna nego stvarna. I moram reći da mi je ovo jedno od najboljih partnerskih iskustava do sada, a nije ih bilo malo. Sve to skupa nam je jedna dobra osnova da zapravo idemo dalje, da produbimo stvari koje možemo od projektnih partnerstava do neke zajedničke borbe koju smo definirali Zagrebačkom deklaracijom na 5 različitih područja na kojima možemo zajedno raditi da bi zapravo status osoba s oštećenjem vida u regiji bio bolji, jer zajedno smo jači, a problemi i izazovi s kojima se susrećemo su zapravo vrlo slični i jednostavno su zajednički. I evo, ja se veselim budućim suradnjama, da li na projektima Slovenskog saveza ili Hrvatskog saveza ili nekog trećeg saveza, ali nadam se da ćemo iza sebe ostavljati rezultate za ove mlade ljude koje zapravo moramo im dati dodatnu podršku da se u ovom svijetu, ja bih rekla, koji zapravo pokazuje sve manje empatije i razumijevanja za specifične potrebe ranjivih skupina, kao što je i skupina osoba s oštećenjem vida, da zapravo im pomognemo da nađu svoje mjesto u tom svijetu koji mi se čini da je sve više okrutan. Ali evo, mislim da smo ovim našim zajedničkim djelovanjem i zajedničkim aktivnostima koje smo odradili otvorili možda put za neki bolji svijet. Hvala vam. Hvala lepa, gospa Andreja. Zdaj, iz slovenske strani v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih bi se tudi jaz rada zahvalila vam za odlično komunikacijo preko maila predvsem. Res krasno delate, veselimo se novih projektov z vami in upamo, da že kar v kratkem bomo spet skupaj delali. Zdaj pa čas za morebitne vprašanja. Jaz bom tudi mikrofon vam dala. Ali smo izčrpali vse? Aha, evo, so vprašanja. To pa je naš urednik časopisa. Evo. Lep pozdrav, Sebastian Kamenik. Jaz bi prosil tele udeležence, če bi dal na koncu kratko izjavo, oziroma jaz jih bom probal poiskati, pa me zanima, a so samo te trije tu, ko so govorila, je še kdo? Jih je še več, ja? Jih je še več, no, da jih bom dobil skupaj, da še od njih dobimo kratke izjave za zvočni časopis, kajti tudi ta je postal kot vaš projekt interaktiven in je veliko več zvočnih prispevkov kot pa samih člankov noter, tako da se tudi tega veselimo. Super, hvala za idejo, bomo. Še eno vprašanje je bilo. Ja, dober dan, Slavica. Mene pa zanima, zdaj tako, jaz se strinjam s tem, da je edukacija slepih pa slabovidnih izredno pomembna. Ampak to, da je zdaj tukaj vprašanje, a je to dovolj, oziroma
kdaj vključiti v take projekte tudi delodajalce, ponudnike, ker ne vem, če bo ravno sam znanje socialnih komunikacijskih veščin dovolj, da bomo prepričali. Jaz mislim, da je bolj pomembno ali pa enako pomembno, bom rekla, v tem trenutku odpraviti stereotipe, tabuje o slepoti in mislim, moje mnenje je tako, da bi bilo fajn v bodoče tudi na tem delati. Hvala. Hvala. Zdaj, mogoče lahko celo jaz to odgovorim. Novartis, kot primer dobre prakse, oni so bili tudi sponzorji tega projekta oziroma sponzorji večdnevnega srečanja v Izoli in so se tudi vključevali v svojim prispevkom in tudi poslušali potem naše udeležence. Tako da to je en primer, kako smo delodajalca potencialnega že vključili v ta projekt. Bi mogoče še kdo kaj dodal? Ja? Okay. Pa evo, ja ću vrlo rado odgovoriti gospođi zato što je pitanje na mjestu i apsolutno ste u pravu kad kažete to sve što ste prije pitanja uputili. Međutim, ovo je projekt Erasmus Plusa, mala partnerstva gdje zapravo sredstva koja su odobrena su prilično mala. Drugo, cilj natječaja nije bio usmjeren ovom dijelu priče, ali ideja je apsolutno dobra i mi smo prije 4 godine imali projekt koji je bio baš usmjeren, zvao se je uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada i prepoznali smo ovu ideju o kojoj vi sad pričate, a to je da je bez aktivnog uključivanja poslodavaca, potencijalnih poslodavaca i primjera dobre prakse poslodavaca gdje već rade osobe s oštećenjem vida, zapravo dobitna kombinacija gdje smo s jedne strane pripremali osobe s oštećenjem vida za tržište rada, a s druge strane smo na takozvanim after work partijima upoznavali poslodavce sa benefitima zapošljavanja, potencijalima naših članova i svime onime što mogu dobiti zapošljavanjem osobe s oštećenjem vida. Tako da, evo, možda za neku novu, proširenu verziju projekta u nekom natječaju vjerujem da će biti prilike za ovakve stvari. Ovo su odlične ideje, super ste ju prepoznali. Hvala vam. Hvala za odgovor. Še kakšno vprašanje? Okay. Potem pa vsem se lepo zahvaljujem za pozornost in vas vabim v galerijo knjižnice na manjšo pogostitev. Hvala.